हुजिकसे कमाई तौगेदा अखोई मणिपुर लेरिबा मणिपुर की मियाम हाइतारे को पार्टिकुलरली वैली की प्रजासिंग एनी मागी पॉलिटिकल क्लास बु ओइरो अदगी एनी कनो ओइरो को मसी मचेट मचेट अममम थुगाइनबगी हाइतारे मचेट मचेट थुगाइरगा मागी डिविजन नमा तौननबा हाइतारे अपुनबा सक्तम अमा पुरकपा यादनबा कन्ना होनबा एजेंसी अमा हिडन एजेंसी अमा लेइब्रा हाइबसे कुचिंगनिंगाय ओइबा मरमदी सेंगना हाइबदा अपुनबना पांगननि हाइरेदनको अपुनबना पांगननि अदो अपुनबगी पांगनजी थुगाइनबा होनबदा हुजिक मयामना खंगबिरिदुनि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मयाम अमा पुंजन मंगमते प्रजागी खोलाउददी सिविल सोसाइटी जिंगजी देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस कितंग पुल्लगा प्लेटफॉर्म अमतदा लाउमिनरगदी फगदबनी पांदमदी समानेना हाइरेको पुनबंगमदे अदगी पॉलिटिकल लेवल दा अमुक येंगुरकांदा इवन रूलिंग पार्टी भावबदा मागी मनुंगदा ओपोजिंग नेरेटिव्स मैम ओपोजिंग व्यूज मैम लेरिको अमगा यानदबगी ngसागी कॉन्फ्लिक्ट सिददी कमाय तौगेदा अखोय अमतोयना पुजलगा मणिपुर की मियाम की ओइबा वॉइस अमखक थमगदब मतमनेबो हुजिकसे अदे सिदैजा थुगाइनबा थोयना होनबा 11 खरदी सोइदना लेरमगनी हाइबसे मसी याम सिंगनिंगाय ओय ngaranggi hujiki leblet ama chaithokpagi matang sida yam kana khanabamdi thoktrabani masidi kaisu nate kariguma body amana akhoi memorandum ama submit tawbane memorandum kanadano akhoi Rahul Gandhi ji da adagi Kharge ji da haitare ko memorandum ji da iriba maron ji da makhoi gi hanagi leiriba demand tawrga lakpa pot अहानबद सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन हायरमबदगी यूनियन टेरिटरी ना हायरगा मदुना पुदुचेरी मॉडल द तौरगा तौबो खोटपा हायबसिदा इरगा चेजाय मखक चाइथोरे चेजाय सिदा अखोइना ngaiदी कैरुदे चेजाय से अतोपा कम्युनिटी अमगी कांगबुना चाइबा चेजाय नतबा मणिपुर की वैली दे लेरिबा पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी अमगी बैतै हाइतारे बैतै की मीना चाइथोगा मदुगी सेजाइसी अखोइगी मदुसु यामना रेड जोन ओइरिबा पलेल की एरिया सिदनेबा साइरिस अखोइना सिदैसिदा यामना खननिंगाय ओइरिजि कैनोदा पर्टिकुलर एमएलए मना माइ कॉन्स्टिट्यूएंसी दुदा येथोपसु नतेबसे लाथोगा पलेल द तौरगा येलुरिनेबा अदुनदी इरांग से हेना प्रोवोक तौननबा अदुगा मरुओइना मणिपुर मियामना हुजिकसे कांग्रेस पार्टी दा हाइतारे कांग्रेस पार्टी का अदगी मियाम का अनिसी की मरकता गैप अमा पुरकनबा अदगी हेन नुंगाइना हंदननबा हाइतारे सिगुमगी इंटेंशन अमगा लोइनना इल डिजाइन अमगा लोइनना तौबा पोटला हाइबसे मसी अदुम कंफर्म तौरेना लौबा याय अखोइदसु हुजिमक्ति हाइनिंगदबगी वानी अखोइदा चपसाने एविडेंस लेरे अदुना पर्टिकुलर एमएलए बा मागी वर्कर्सिंग सेनरे मा मसानसु लाले हाइबगी एपोलॉजी तौरे तौबदबु लेरिबा फिबम सिदा मणिपुर के अदुगी यामना लांगी मरक्सिदा अखोइना मदुगी वीडियो नुडियो ऑडियो थादोक्तना खोतना तौबदु मयामनसु दुम पामदे हुजिकसी पॉलिटिकल पार्टी की मरक्ता लाउनबा खोनबसी प्रजाना पाम पोट नते हाइबगी दमक्ता कांग्रेस पार्टी ने मदु खितंग रेस्टोरेंट थमगा तौजबनी अदुगिसु दुम कॉन्सिक्वेंस लाकनी हाइतारे को अदुना सिगिदी याम कन्ना नैननिंगदे मसी टोटली बेसलेस हाइतारे को माना ngसाइगी कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप का सही कम्युनिटी अमगा यानारगा सिगुम्बा यूनियन टेरिटोरी अमा पीगनी हाइबगी यानगिबा अमा लैगिबनिना लैगिबा पोतुदा मधु पार्लियामेंट बिल ओइना पुथोपियो हाइबगी मेमोरेंडम नेबा अदुना मसीदी टोटली अखोइगी बेसलेस अदगी फेक हाइतारे साजनबा इंटेंशन करिनो हायरकांदा कांग्रेस पार्टी दा ममांगदगी कांग्रेस ता लोइनमक बदनाम पीरगा लाकपनी एवरी कनो तौकांदा स्पीच खुदिमक्ता वांगांग खुदिमक्ता ममांगी लेरंब गवर्नमेंट तौरंबदगी असोइबदगी ngasi si oireini haibasidi hanjan hanjan akhoi platform se sudum khanagre sigi lakpa posida hena intensify taunanaba aduga prajagi sympathy loba yananaba haitare ko adu lakpani adu aina hainingbadi congress party da blame tawrakanda ngasigi manipur miyam gi aduk chawba issue se solve to yagani na khallagadi कांग्रेस ना अरान मंगाक तो हेंग्रसु याय मणिपुर मियाम की ओइबा इशू से सोल्व तौगद्रा अदुना हुजिक लाइबा पोतसिदा हेक हौबदगी ngasi huji haibi tuni 20 months surabane
20 months ida tawham thokpa ruling party na magi tawham thokpa thabak sing je matam sana solution purakpa natraga intervene tawbase tawbidabagi damakta si ona sokchen gibane mayam loi khangnarabo wani matam sana ek tawgadobni sidi community gi natraga ethnic lines na nate lam helakpa organization ama natraga lam helakpa individual amada ain gi matungina law gi matungina pibam thokpa serak se koi matam sana pihaude matam sana phate for example adum yengbiu mamang da NIA na investigate tawkiba mayam ama episode laigre case mayam adagi babang da angang akhoi gi angang ani nupi masa ma nupa masa ma mangi bagi haktak tu da khoina khangi bada makoi da senaram sing du phare khole haibagi podum su legi de moi mobile pairam bagi mobile pairam bana kanano phare hai adu where about to di karai da phum gi bano karai da kamai to gi no haibdi puthok pungam khide aduna live potse ujiki sarkar sai bagi wanate party sai na bagi wanate tawham thokpa government ama oi bagi magi institution governmental institution mayam sigi matik chaba tawham thokpa thabak se matam sana to hogdaba sina maram moidana ngasi akoi situation je atuki matik kaina soksan gibane adu akoi society marakta su valley the division tawna na bo hotna ba se element amadi leire kana oidu no de akoi khangde haiba su ngamde ko anu sigumba element si su akoi na kitang section na sat mathau tai amaga khanan ba amaga thugai han ba CSO marakta su leiri ba CSO mayam se amana ama hai tawba amada mung hale ga tongjen ba amada mung tawbase masi tawre adu hujik su laiba posi ngo Indian Army ga Indian Security Force ka Manipur miyam ga niji gi marakta nungai na da ba pot ama sagalakna ba haitare ka haitare asigumba pot ama su hujik kana tawri ba uji laiba khongda thoi ba thodok si su really masi kai no ha kan achauba foul play ma yauri ba India ki military je Indian Army have say one of the most powerful in the world hai tare hujik lei films adubu India ki military ki cantonment area amada adusu yamna high security zone hai tare ko adugo mafam amada mi ama sangraga tholakpagi record phangdaba de mobile su yauriba adagi masagi gari su yauriba mi amakak sangarkanda phajangarkanda magi where about khangdana sum leiba habse aduda kanamtana government na su responsibility lawdaba adagi leiriba army ki authority na su responsibility lawdaba sigi pochidi sengna harkanda foul play haitare ko aduguma ma leibra ni khali aduna whole episode hoji bawda lai sida episode si yam gre akhoi ju khangdre Manipur da leiriba issue si ama khaki wanatre ba magi ba mayam sigi ba mayam gi ama lorga ama lorma mathang chat khre ko aduna huji lai poche India ki parliament session sidati parliament is the highest body of legislation haitare ko quite the important of India ki parliamentary democracy chatba lebak nina siguma parliament session sida puthoga phajana naina rakanda kadai da kari soiribano aduga kamai tawraga masi rectify tawgadage Manipur da shanti kamai na purakadage gaise yamna kupra khana naina raga policy program semgadaba mafam sida huji puthokpiu haibu yadaba khana se haibu yadaba ki phibam da lai haibu si Manipur government ki Manipur state assembly da su already ikui dana dum thokrabu wani khana se yadaba da ki Manipur ki akhoi ki opposition ki MLA mayam amana upai lerakta dana tholakhiba sisu leigre ko adana huji laiba wafam di akhoi ki marakta amaga mase thugaina bagi element ama chauba ma leiri se masi akhoi ki India government di masi loina khangum thui loina upam thui hai tare ada makhoi yauna masida ngasai gi irang ji prolong tawna na ba aduga atopa agenda ama phangna ba hona bada Manipur praja na khamtheng na ngasi wari base wabra hai base ai gi mai kai gi thamjagi Zanin Masu Yam Pazana Tambikra, Kogi, Parliament, Lakchaki, Kogi, Chief Ngapigani, Prime Minister Namaki, ex Tagalapa, post Samada, Kogi, Gujarat ki, Godragi, the Tokiba, Kogi train, may Jakibaki, the Sabramati report, Haiba, Kogi, Hadba, Togi train, may Jakibagi, the based of a film Kogi screening, ex Tagalapa, post Samada, Kogi, Karnataka, Congress Minister Priyanka Kharge, Koi Fundokiba, statement Namaka, Kogi.
Prime Minister de khoi film screening yeng bagi matam di le du Manipur gi file yeng bagi matam di shunglai later ba have a question ama khak hangi matang sa laksani bisa adu ga khoi gi that one da khoi gi BJP gi JP Nadana Congress ki Mallikarjun Kharge da iba khoi gi letter ama khak da khoi gi magna siri ba mara se khoi Congress ki matam se khwadi bloodiest spirit na mana mention tawe har mam se gi chase da khoi gi bloodiest spirit na mention tawe du ga hauze hauze gi thoi ba crisis da khoi gi bali ba khoi gi government sina resolve tawna ba du gi matik kan honari adu duga hai ba thoki ba incident mayam se gi su akoi NIA da sina da na kotana matik job action lokna ba so honari have gi statement nam ka phongdoi ba sa me tan ji kamai thambini ga duga akoi gi ngasi gi dialogue ki topic oi biriba Manipur crisis and parliament session ko ba conclusion point ka puna thambiu koi ozagi oina Manipur gi crisis gi matang da khoi gi lengak na haitare ko central lengak na dagi state lengak na amadi BJP haitare ruling party na honari habesiti yam toina tabu haine yam kana honari yam kana pau phaunari habesiti khoina dum tarag lai adubu akhoina udri di thabak oina udaba haitare ko ngasi akhoi gi Imphal to Churachandpur dagi Imphal to Senapati bus service horgani habeto adugumba pot khara puthuaga akhoina kaigum kha tawri haibidudi yaroi aina mamang da ju thamjagrabne internet sangna thingjallaga internet hangduaga madu government gi achievement kaine lobuse sigum ji am tawe akhoi gi government se ado hujik akhoina pamidi concrete oiba Manipur gi leiriba situation ji da khara do isu relief tawnana ba haitare ko pura ekta akhoi gi peaceful solution nama khudak ta purakani haibidudi akhoi su thajaba leite yam thune ta purakpadi yaroi adu bu karam ba khongthang changjalli ge habise masi hangba yabo hangne ba miyam na jo hangne se adu da sigumba akhoi gi question je hangaktana na ba divert tawna ba haitare ko for example handaki jiribam gi yamna tamthiba thoduk tu gi matungda Manipur da ikang khangauda na praja gi uprising am lae masidi yam senga harabda spontaneous uprising ne ko kanam tana horuba nate civil society organization amatana madu lauthu oga tawgiba program su nate akhoi gi tainabam ji kanano ba akhoi na sahi manga gi akhoi gi mandate ama pira kanda ai gi MLA du da power di praja mayam na senior kanda sarkar ji semine ba aduna ruling party sida akhoi gi di ipa imagu bane ba akhoi na sarkar ji akhoi mayam praja punamaki property praja punamaki life se kanbirane leirabani aduna akhoi sigi stage yauna yamna tragic oiba yamna barbaric oiba incident ma thokanda akhoi na masi kanbidri kai gino ngakbidri kai gino haibasidi akhoi gi government to the haibam thu idana adugi da makta praja jingsina spontaneously horaga horiba ihoududa maduda divert tawrakanda aduda yauriba mi aduda saruk yaruba praja leibak pu nungsiba gi da makta amadi leibak pu kaningba gi da makta masagi akiba leitana songthoga movement yauriba mi singdu phajalaga jel da thajalimnidana hujik leiba government sina tawrise aduga tasengna so the crime to the scenery ba mi di amata phaba ngam gi pot leite clue amu puthok ngam de aduna di akhoi da diversion tactics amasu kanna sanari brain khalle ba ko adu ngasi so dum paper da yawi duni kakching gi do mi taruk ku mor mane moina jail da thajan bra kainum tawbodo ai yamna exact kaino di khangjadre ko tawba ya ba akhoi gi policy program sigi matungina for example hujik si jinga sai panbi gi ba JP Nada gi chithi du so haire ko mamangi sarkarna tawramba kholamba mayam akhoi loinamak nainagraba ngaktane loinamak already hujik yengse hujik sugi agreement se lisang sina chatharaga lai mamang da newspaper report amada uhibada aina sabsana newspaper report to di lai aduga exact kano di akhoi subject to correction haitare ko khangde sugi agreement gi ahan ba number 1 da yauriba akhoi gi Manipur gi integrity ngakadabani haiba potu lauthok tragadi wari makhata na sanaroi haidana haibadagi madu India government accept torkanda wari sanagi ene report ma leyeba angonda hujikti yaudre ko matamdu da newspaper magi report aina thengna be wane adudi suje officially su akoina public domain da puthoga extend tawgre haibagi kanu su amta ude husi phawda sugi matam loira matungda ko aduga sugi extend tawbadi oidoine maramdi tawdragadi sudi leitre logdoine bo husi suti lairi suspension of operation gi agreement di still judiciary adubu madugi aduda yauriba close da Manipur gi integrity ngakani haiba word se lalobasing dugi apama matungina lokthokre na khoina lawe
अदु तारगदी मणिपुर की अदुक लुबा हाय तारे को अते अते दे लाइथोक रकांदा ngसाई रूट कोज ओइरिबा पोट मयामना हाइनरिबा कोर इशूनी हाइरिबा थोलेबा लालोबसिंग अदुगी लमहेन तुहेनबगी पोतुदा मखोइना अपामदा सुम सरकार सिना यारगा मनुंग चटलीबा हंदमक्तदा तौगिबा सीआरपीएफ की ऑफिसर मा ट्रांसफर तौगिबा अदगी जिरीबाम की ओसी अमा कन्ना लेहनिंगदबा पोट अमा मागी ट्रांसफर तौरपदगी मसाना वॉलंटरी रिटायरमेंट लौथोखिबा सिगुम मयाम अमा लेरिबा इशू से मचा मचा अदुना सी पुनमुक्सी येंगुरगदी हुजिक लेरिबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना है तारे को यूनियन गवर्नमेंट ना मसीगी कांगलुप अमगी अपाम्बसिंग से मसीदी सुम तौरगा अतोप कांगलुप सिना डाइवर्ट तौरगा अतोप इशू में सुम पूरगा चटलीबा अदा लाक्चनिंग बा वाहंगदी लाक्चनिंग बा क्वेश्चन दी कइनो हाय कांदा यूनियन गवर्नमेंट की पोच है यूनियन गवर्नमेंट हाबिसे करिनो यूनियन गवर्नमेंट हाबिसे अखोई दी फेडरेशन ने इंडिया से स्टेट गवर्नमेंट हाइबम लेरे यूनियन गवर्नमेंट हाइबम लेरी मागी सब्जेक्ट मयाम अमा लेजिस्लेशन तौगी अदगी एडमिनिस्ट्रेशन की लेबसिदा अखोइदा स्टेट लिस्ट है चाउनम लेरी स्टेट की पावर अमा लेरी स्टेट गवर्नमेंट की है तारे स्टेट गवर्नमेंट की शक्ति खुदिमक से कनाना चलाइगदबनो हायरदी मसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय दी चीफ मिनिस्टर माना चलाइगदबने असाइगी अखोइगी आर्टिकल अदु अदा 55 56 लोइट ऑफ 356 ती चटनद्रेदना हुजिक सिदा लेइतेदना प्रश्न नुदी लेइतेबा खोजि हुजि अदुना लेरिबा फिबम सिदा अखोइगी स्टेट गवर्नमेंट सिना तौगदबा थबक सिंगसे अमता तौदबा करिंगुम अमा तौतारसु इंडियन गवर्नमेंट दगी अयाब लौरगा हंगगा सुम मखोइगी मखादा मोइना तौ हाइबा मोइना थिउ हाइबा मोइना चटलो हाइबा सुम चटलगा लेरब्रा हाइबसे मसी अखोइगी प्रजा मयामना याम तोइना हंगना वाफमनी सुमसु सुमदोइनेबा अदुदि अखोइना पामिना सिनेदा मणिपुर की इशू लाकांददी मणिपुर से मयामनसु लोइ खंगे यामना यूनिक ओइबा मोंगदा अतोप इंडिया की स्टेट मयामगा अतोप इंडिया की कंपोनेंट स्टेट मयामगा खेनबा पोट अमना अखोइदी इसागी कॉन्स्टिट्यूशन अमा लेजरमकांदा इसागी इलेक्टेड बॉडी अमा लेरमकांदा अखोइदी मणिपुर इंडिया दा मर्ज तौगिबने कंट्री अमगा लेबाक अमा पुंजनगिबा दुमाइना संगिबने अदुना अखोइगी लेरिबा स्टेटस अदुगी मथक्ता अखोइ मणिपुर ना इंडिया दा तौरिबा कंट्रीब्यूशन जिति अंगक फंगना तौग्रेबा कोइ पिखराबा मिसिंजु यामजदबा कोइना स्पोर्ट्स ता हाइनिंगाइ लेतना ओलंपियन मयाम अमा पुथोइको अदगी हुजिकसु एनी नेशनल की इवेंट अमदा इंटरनेशनल इवेंट दा थोपो कांदा अखोइगी सर्विसेस की बौदा थोलकपा मतमदा मैतै मचा ngaktani अयामबना यावरमदोइसे मणिपुर मचा ngaktaनेबा अदुना स्टेट सिना स्पोर्ट्स ता अचौबा कंट्रीब्यूशन अमा पीरी नॉट ओनली दिस अखोइगी कल्चर दा अदगी आर्ट ता पीरिबा मयाम से मसिगे मयाम से खंगादा सामना हायबदा इंडिया से भारत से मणिपुर मसक तागलाइनेबा सिगुम्बा लेरिबा पोट मयाम से लोइनमक येंगुरकांदा मणिपुर की यूनिक स्टेटस अमा लेगदबने हाबसे अखोइगी लुसिंगबसिंगना खंगागा मोइना फोंदोकपा ngamdisi कइगिनो मोइ खंगदे हाबदे इ हायरोयबको अदना अखोइगी सिगी ओवरऑल लोइनमक सोरि इदि करिनो हाय कांदा ngasi ruling party ओइना लेबिरिबा भारतीय जनता पार्टी से सी हायदना आइबु आइना कांग्रेस ओइबगी दमकता बीजेपी चैबनी पार्टी की ब्लेम गेम ने हाइबिगनोबको आइना आइना मोइसे बीजेपी ना रूलिंग पार्टी ओइरमद्रगदे आइना कशु चैरोयबको कशु हायरोयबो बीजेपी हुजिक कई तौरिगे बीजेपी एज ए पॉलिटिकल पार्टी हुजिक से करी तौरिगे हाबे क्वेश्चन हंगबा याय मरमदी मागी मनुंगदा लेरिबा गवर्नमेंट की सिदा यावरिबा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मनुंगदा लेरिबा अदगी लेजिस्लेटर मयाम एमएलए ओरि मयाम जी मरकता खाइबुंग तानादना मीडिया दा थोरक्तना ngasi sigi same platform jida iga BJP की spokesperson nga ngangnaba matamda karigumba crack amta leite madu haijan bani akoina कांग्रेस ना चार्ज तौबनी ने खुंग्रबने बसी मफम जिमक्तदा अदु ngasi di openly थोरक्तना कैबिनेट मिनिस्टर अमा अदगी एमएलए अमना हाइरेदना नत्रा सी खक्ता नतना मणिपुर गवर्नर ओइरंबा फॉर्मर गवर्नर अमना थोखरकांदा यूनियन गवर्नमेंट द पेन द मयाम ngasi थमेदना को असम की फॉर्मर डीजीपी अमना हाइरक वर्सन लेखरे अखोइना थेंगनबा याबा मयाम थेंगनग्रेबको अदु तागदी मणिपुर गवर्नमेंट की असोनबा गवर्नमेंट की वीकनेस है लेहिरे हाबसे मणिपुर प्रजा खतना हाइबो ओइरमद्रे मपान की व्यू दगिसु मीडिया दगी करीदगी नत्रगा फॉर्मर ब्यूरोक्रेट मयामना लोय हाइरअबने अदुन हुजिक लाइबो वफमदी भारतीय जनता पार्टी एज ए पॉलिटिकल पार्टी मागी मखादा लेरिबे एमएलए मयाम सिबोदा फसना तासलगा खोमजलगा मदुगी ऑर्डर में थमकांदा वॉइस अमग सागतप ngamdrise मसी ख्वाइदगी असोइबनी अदुगा हंजन हाइबसु नते थोइबे इशू जिसु
हौरकपदा हाइबदी एमएलए 10 की वारी से कम्युनिटी सिंगी कम्युनिटी सिंगी एमएलए 10 की वारी से मखोइसी भारतीय जनता पार्टी की तरेट अमनी अदुगा बीजेपी गवर्नमेंट सौगटपा अहुम अमनेबा अदु तादी मखोइ मनुंगी ओइबा फैमिली की प्रॉब्लम सिदा सोल्व तौरकांदा बीजेपी ना पेरेंट नमो एना हाइतारेको होय सरकार मनुंग एमएलए मिनिस्टर सीएम यानदबदु लेरे लोरसे पॉलिटिकल पार्टीज के दौरिगे अदु बीजेपी जे हुजिकती पूरा पॉलिटिकल पार्टी मोइना लो प्रोफाइल दे लेग्रे सीएम बोथोक्तरे अदगी प्रेस मीट अमो बोक्तौखिद्रे अखोइना हाइदिन मोइजे रूलिंग पार्टी अमो ओइबनी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अदुगा मेंबरशिप सु ख्वाइदे याम पार्टी ने क्लेम तौरिने इंडिया दको अदुना सिगी पार्टी सिना ngasi बीजेपी मनुंग द लेरिबा खोंजेल मयाम अमा थोकलैजे फाजन बिरकांदा खोंजेल अमा खक्तंग थोहन बम मथौ ताई नंबर 1 दा नंबर 2 दा हुजिक लेरिबा रूलिंग पार्टी अमदी रूलिंग गवर्नमेंट सिना तोंगान पॉलिटिकल पार्टी मसा मसा हाई तारेको ngasi मसा हाई तामनी कांग्रेस पार्टी जो एमएलए मंगा खतनी हुफु की मनुंग द कारिसि अदु अतोप पॉलिटिकल पार्टी मयाम लेसिसु लोइना कौरकांदा मणिपुर की इशू से कमायना सोल्व तौसिगे हाइबगी अखोइ सिमा संजन पामी सेंटर ने नेग्लिजेंस लेरे हाइबदुदी अखोइ खंगे प्राइम मिनिस्टर ना ngasi बौदा अंगांग अमबु ममित चोंगथोंगै थोमगा हालबौदा प्राइम मिनिस्टर कइमदा हाइद्रिबने अदु तादि प्राइम मिनिस्टर की डेलिबरेट स्टोइक साइलेंस है मसी अखोइ यानिंगदे अखोइ एज ए मणिपुरी अखोइ अमतंग पुंजलगा लाउसी हाइबसे सी सन्ना दबराबा करी काइगेबा अना पॉलिटिकल पार्टी ऑल पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग कौगदबनी मयाम जी खनरकांदा पुन्न लाउमिनगदबनी मसी इंडिया ब्लॉक खक्तना कैदोबगी अखोइना धरना फमदोइनोबा पॉलिटिकल पार्टी मयाम लोइ फमिनगदबने इनिशिएट तौबदी रूलिंग पार्टी ने इनिशिएट तौगदबने अदु मणिपुर की इशूदा मणिपुर की पॉलिटिकल पार्टी मयाम मा पुजनबसे करी ngамदिनोबा ngasi कुकी की एमएलए 10 सिनती अपुनबगी ओइना लोइनमक सोइ तौरगा लोइ थोइबसे खुदिमक्ता नत्रा अदुगा अखोइना करिगुमा मा तौरकांदा ऑब्जेक्शन तौकांदा मोइदी वाहिजे अमखत ओइना समानरी हाइबनेता अखोइना सोमदा फमुनबगी जु खनै ngah lerega सीएम लोथु हाय ngah lerega करीनो मनुंगी इशू मचा मचा है तारे को पार्टी मनुंगी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जी पुथोकांदा मखोइगी लिंजेन मानदुना ममांग थमेबा इवन चीफ मिनिस्टर बोनो बोदंगांग हान हाइग्रेदना को अखोइ मनुंगी खेनबजी कोन तौसी लेबा के हान सुल तौगी काइसे यामना फजबा ताबदा यामना अखोइगी पुनि नुंसीबो वाफमनेबा मरमदि मागी मनुंगदा अदुगी मति क्रेक लेरे अमगा मगा यानद्रे सिदि मा मसागी थमोइदगी फोंदोरेदना को ममांगददी कांग्रेस लेरमने हुजिगना मनुंगदा बीजेपी मनुंग चैखलाबनेबा अदुना अखोइना हाइनिंगिदि लेबाक मियामना वारकांदा राजनीति की फमुनब खोनब आई चीफ मिनिस्टर ओइबा यादि ओइदबा यादि खोति लोइतोजी चीफ मिनिस्टर ओइबा मिनिस्टर ओइबा जे मा मतिक चारकांदा मागी मराइबक लेकांदा लो ओइबा गाक्तने अदुना अदोंदा फमुनरिङैदा मणिपुर की इशू से प्रोलोंग तो हलगा लेरेबा करिगिनोबा मणिपुर की पॉलिटिशियन मयामना लोइना पुंजनरकांदा बारिंग पॉलिटिकल लाइन्स को लोइना पुंजनरकांदा रूलिंग पार्टी ने लीड तौरकांदा नोम खतंग प्रेशर पीसीने सेंटर प्राइम मिनिस्टर ने कदोबगी अदु अटेंशन पिरुइदोइनो व्हाट एवर जियोपॉलिटिक्स की ओइरो अम्मा ओइरो लेरिबा लेबा की इंटरनेशनल इशू ओइरो लोइ लेजसनोबा पॉलिटिक्स से कसु नति पॉलिटिकल पार्टी जे हुजि आई अदुम सेंगना हाइजगे इंडिया की पॉलिटिकल लीडर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर मोइना मणिपुर उसितेबा मरमदि कइगिनो प्राइम मिनिस्टर उनगने चटपदा मोइ रूलिंग पार्टी बौदा खाइबुंग हालेरगा 10 लाखनी हालेरगा 5 लाखनी हालेरगा 13 लाखनी मचित उनैबा अदुगा हाइरम वादुना मणिपुर इशू हाइबगी महुता आइगी फंगहौनबा अदगी चीफ मिनिस्टर सिंदोकनबा अदुमाय चटलेबा अदुना अखोइना पुन्ना चटखिबा मतमदा मणिपुर बु मालेमगी अतोप फोर्स अमतना नमधबंगा मोय अखोइ उसितबा तौरोयबा ngasi अखोइदा उसिलक्त्रिजिदी भारतीय जनता पार्टी की लेरिबा गवर्नमेंट से याउबीबा लेजिस्लेटर मयाम से लिंजेन मानदबा भारतीय जनता पार्टी की एज ए पॉलिटिकल पार्टी मथौ तौदबा मपांगन सोनबा अदुगा सेंटर की याका येंकादा मोइना सी तौगनु हायरकांदा यानबा चटलगा लेबननेबा अदु याबो पोट नते लेबाक असि कन्ननबा होटनबददी अइगी लेबाक के वांगांगबगिदी मखोइसु फुल राइट लई मदुद मखोइ किनिंगाय लेते तसेंगना मोइना हुरान चिथि मयामदा यावरुदना मदु फोंदोरकदराने कीबगी ओइरमगदी खंगदे मखोइसु लेबाक नुसिबा गाक्ता लोइनमक ओइना इन लौजैबको अदुना हुजि लाइ वाफमदी अरोइबदा हुजि लाइरिबा रूलिंग पार्टी जि मपी मपानेबा इमा इपादा हाइदना कनादा हाइदुइनो अदुना भारतीय जनता पार्टी
amadi huji leiba council of ministers jingse nakhoi hana lijen mano manipur da CSO punjano maira pai punjano lawbai mathau tati loin pulakani matam gi matungina leadership tuna pundra kanda imaga ipaga tuna tonga leira kanda masa mayam du kamaina punjana ga nuksina leya toino aduna masi puna maki problem je BJP na as a political party achoba role ma lohan ningi hujikti lawriba role mayam se taseng na role amata lawdre ba BJP se adu center da harak padu khakta ngangani harak padu khudung tawuni hane leire ba aduna aina singange dana yengbiri ba viewers sing nasu mana congress obegi BJP ngangi ni seiri ni haibiganu adu sigi matam nate husi akoi hujik si pamde hujik tawgodobdi akoi action da laksi aduna BJP manungda unanimous over decision lok thok piu noigi tohom thok to piu adu noigi MLA sing warak piu noigi mantri sing do amato ina punjel kanda atopa political party natraga atopa CSO me amse loini invite to kanda akoi manipur gi ihawa ma akoi punna sanction ma matamda kaidobugi manipur kai doino ha aduna manipur thugai rakpagi maramdi nakoi manungda crack leiba nakoi manungda akoi gi disunity lakpa amaga phammunabagi achawrun pambagi aduguma pot me amdudagi manipur gi kaina bagi achowa masak oirakpani habese sima thamjagi okay yam nungai se ekhoi mama pa mapimpa oibiriba akhoi ruling singse hana akhoi manungda yariba council of minister MLA singse hana punsin biu aduga lairiba akhoi manipur da riba opposition amadi CSO mayam sidi praja mayam sidi adum punsalakani haiba wafondani thambri se ai mathang Okay, Hujik City Parliament session ji hadakisi yamna important oi tare ko tha kun changjala banina maram di kaino da every solution je political platform do lotion na do ngaktani na tare aduna parliament session je important oi parliament ki manung da akoi gi naha oiriba MP Gaurav Gogoi hoi ko Assam gi yamna thawai yauna mamang da sumana no confidence ka ju puthokna khotna tawi handak su yam phajana puthokpi ko ma adjournment motion ka tha da tawri manungi pochina ma leger ka da mapan da khon influence to yana baina India block ki handak ki hayeng hangchit December ki tarikh taruk ki student protest ma tawgada base masi aina aigi sigi media gi khuthang da hai tare ko maruina Delhi de lebi be chilnaw singsu yam yeng biramgani ko masi mayam participate to bira kanda kitang akhoi gi Manipur miyam gi voice sama hai tare voice sama center da capital da thokna na bagi damakta mayam se dum yaragadi masi angam ba participate to biu aduna akhoi Manipur da gi ju akhoi mayam ma sasa dori ko aduga Delhi da gi su lebi ba akhoi gi Manipur gu nuksi bi ba mayam hai tare every community gi aduna mayam su participate to bira kanda achauba movement amtang akhoi gi voice amtang sagat pangam na ba sai gi haibiri to ruling party ni to birak trabani na akhoi gi India block ki market gi sinjari ba pot sida mayam saruk ya biraga mapung phaba protest ama ohen si habase sinanga sigi kuthang si taina media kuthang dai thamjage.